Poštovani gledalci, uvaženi poljoprivredni proizvođači i svi vi koji želite informaciju više iz oblasti agrarnog privređivanja, na pravom ste mestu. Počinje Agromozaik Radio Televizije Vojvodine. Naša ekipa pozdravlja vas iz Istre, a ovdje smo došli da čujemo kako se koriste novci iz evropskih fondova u svrhu unapređenja ruralnog razvoja i poljoprivredne proizvodnje. O tome nešto kasnije, a na početku emisije vodimo vas na žitna polja i proveravamo kako je startovala žetva. Nekada žetveni karavan, a sada žetveni dan koji po tradiciji organizuje Zadružni savez Vojvodine, održan je na imanju uglednog poljoprivrednika Draška Danilovića. Bilo je to više okupljanje proizvođača, zadrugara, predstavnika skladištara i Ministarstva poljoprivrede nego pravi žetveni dan, jer je dan pre toga palo dosta kiša u tom delu Srema, pa je zbog vlage tek demonstriran rad kombajna. No u narednih 10 dana proizvođači hlebnog žita očekuju da će se žetva intenzivirati i najvažnije je da taj paorski posao dobro prođe, sa očekivanim prinosima i da se rod smesti u silose i skladišta. A kad je cena u pitanju, ona o kojoj se govori, uglavnom neće pokriti troškove proizvođača. Kako je neki nagoveštaj 16-17 dinara, da će biti mi slavujemo ovaj detu. Tako da dogodne da ću i sejati. Imamo problem, prema zvaničnim informacijama FAO Nacija, cene su na nivou 2012, znači na vrlo nisko nivou su cene hrane, tako da će verovatno postojati problem u plasmanu žita na svetsko tržište. Ali ono što je do sad bila praksa i pokazalo se da se na kraju ipak uvijek nađe zajednički jezik, nađe se kompromis i bitno je samo da žito izađe, da devize uđu u zemlju, jer to je osnova da naši poljoprivrednici mogu začnu novu proizvodnju da rade. To nam se godinama dešava i iz tih razloga nisam zadovoljan. Međutim, pošto sam ja pored ratarstva bavim i stočarstvom, baš me to puno ne brine, deo pšenice ode u stočnu hranu, što naravno nije dobro, ali nažalost tako se dešava. Svake godine kad sejem pšenicu razmišljam o tome kako ću pokositi tu pšenicu i kako ću preživeti tih mjesec, 2 dana posle žetve, da ne moram da prodajem pšenicu. Ja sam se već godinama naučio tako odnositi prema pšenici, prema domaćinski, kako da kažem, razmišljati, jer mislim da je van svake pameti prodavati sada pšenicu. Međutim, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, pa je po najnovijim informacijama trgovaca žitom koji prate berzanska kretanja, zbog loših vremenskih uslova u zapadnoj Evropi i Latinskoj Americi, verovatno da će cena pšenice rasti i kod nas. Pre nedelju dana izgledalo da će se cena pšenice formirati na 16 dinara i to veoma teško. Danas smo mi bliži ceni od 17 dinara, a tek će sljedeća nedelja pokazati šta je to prava mera i šta je to prava mogućnost za pšenicu i mislim da ove godine promjene dolaze na vreme. Promjene dolaze na samom početku žetve, tako da će od njih imati pre svega najviše koristi oni koji treba da imaju, a to su proizvođači. A šta je težnja dobrih domaćina u Sremu, koji, kako kažu, računice o isplativosti proizvodnje hlebnog zrna ne prave da se ne bi ražalostili i koji žetvu ipak očekuju sa radošću i sa optimizmom. Ono što je težnja naš zemljoradnika, nikad nije bilo neki ekstra profit, nismo mi ti koji beremo dukate sa njiva, ali tražimo bar jedan mali minimalni profit radi dalje opstanka i radi ulaganja i postizanja što većih prinosa u budućnosti. Ono što je loše, kaže za Radio Televiziju Vojvodine Zdravko Šajatović iz Udruženja Žita Vojvodine, koje okuplja najveće žitomlinske kuće koje posluju u legalnoj zoni, je to što je ceo reprolanac od proizvođača pšenice do izvoznika u lošoj finansijskoj situaciji. Da bi otkupili ovogodišnji rod, vlasnicima silosa i skladišta potrebni su povoljni krediti. Stoga su tražili pomoć države. Tražili smo od Ministarstva poljoprivrede da obezbedi posebnom uredbom regresiranje kamata, s tim da efektivna kamatna stopa ne bi smjela biti veća od 2%, međutim, na našu žalost, ministarstvo nije odgovorilo na našu inicijativu, tako da možemo očekivati da će u vreme žetve biti relativno mala kupovna tražnja iz razloga nelikvidnosti. U Zadružnom savezu Vojvodine imaju validne podatke o zasijanim površinama i tvrde da u našoj pokrajini nije posejano više od 270.000 hektara pod hlebnim žitom, daleko manje od plana i da će prinosi biti vrlo raznoliki. Zbog cene od 17 dinara po kilogramu, koja je ispod cene koštanja kilograma hlebnog žita, i oni imaju preporuke za proizvođače. Treba sačuvati pšenicu, pšenica će već od septembra imati sigurno
već to neke naznake imati daleko bolju cenu nego što je sad. Ne možemo mi da budemo zadovoljni ni sa ovih 17 dinara ako su troškovi, stvarni troškovi proizvodnje, to nisu naše želje, iznose 20 dinara i 69 para. Znači, toliko košta proizvodnja 1 kg pšenice, znači koja će biti manje i ne smemo dozvoliti da se od jedne žitnice, a Vojvodina je bila žitnica, u širem regionu, u Evropi, da se pretvori setva pšenice da bude samo plodored. U udruženju žitomlinskih kuća koje su lane uglavnom poslovale sa gubicima kažu da je najbolje da paori prodaju pšenicu na jesen, kada će se valjda i skladištari finansijski konsolidovati i kada će cena pšenice sigurno biti veća za nekoliko dinara. Kao prošle godine, kada je kilogram pšenice u žetvi koštao 17,5 dinara, a u novembru 23,5. U Senčanske silose prvog dana kosidbe smešteno je 1.500 tona pšenice. Žetva na ovim prostorima u punom je jeku, a pošto su uslovi za to idealni, proizvođači kažu da je najvažnije da se taj paorski posao završi dobro. Zadnju cenu još ne znamo, ni otkupljivači ne znaju u stvari. To je 15,5 dinara je akontaciona cena, pa eto, ja mislim da još dinar i pol negde da bude još naknadno, ako dobijemo to će biti uvrh glave. A ja mislim da prošle godine je početna cena bila 18 dinara, a sad je po 15,5, to je oko 20% manje. Tako da, iako imamo 20% više po jutru pšenice i onda smo na istom. U zemljoradničkoj zadruzi Napredak kažu da je pšenica koja je požnjevena u nedelju imala visok procenat vlage, pa je bilo neophodno da se naknadno suši u silosima, ali od ponedeljka u skladište te zadruge stiže hlebno zrno odličnog kvaliteta. Naša ekipa zabeležila je kako se novi rod pšenice utovara iz skladišta zadruge i odnosi u silose Senčanskog mlina, a kako kaže direktor te zadruge, još uvek nisu definisali otkupnu cenu zlatnog zrna. Sada ulazi roba kao suva sa odličnom hektolitarskom vrednošću, tako da on po našim merenjima, a uzorak je oko 150 tona koje smo mi primili ovde, hektolitar je između 78 i 83, što smatramo da je veoma dobar rod, odnosno veoma dobar kvalitet. Nažalost, problem je isti kao svake godine, na početku žetve niko nije siguran šta će biti cena ovogodišnjeg roda. Jeste da su neke kuće izašli sa cenom od 15 ili 15,5 dinara kao akontacijona cena, međutim ne vidi se kraj šta će od toga biti. Ja lično se plašim da će zbog velikog roda, jer će ipak biti velikog roda, cena biti niska. Ako bude do 17 dinara, ja lično ću biti zadovoljan. U Senčanskom ataru završena je žetva ječma. Na početku otkupa cena stočnog ječma bila je 16 dinara, a potom je pala na 15,5 dinara, dok je pivarski ječam otkupljivan za 17,30 dinara. Počela je još jedna žetva pšenice, a ponavlja se stara priča i kada je reč o plaćanju hlebnog zrna po standardima koji pokazuju njegov kvalitet i upotrebnu vrednost, što je inače praksa u zemljama Evropske unije. Sistem razvrstavanja i plaćanja pšenice po kvalitetnim grupama nije zaživeo kod nas jer, kako saznajemo, još nisu doneti odgovarajući pravilnici. Postojanje takvog dokumenta značajno je i za proizvođače pšenice i mlinare jer se kvalitetno žitno zrno i proizvodi dobijeni meljavom više plaćaju na tržištu i lakše plasiraju. Za Gorana Vukovića, ratara iz Šatrinaca, plaćanje pšenice po kvalitetu treba da bude uspostavljeno i, kako kaže, na proizvođačima je da rade samo odgovarajuću agrotehniku i da vode računa kod izbora sorti. Pšenica je do sad, da kažem, vođen neki kvalitet, odnosno JUS kvalitet ili SRPS, što je neko merilo. Međutim, to je nedovoljno zemlje u okruženju imaju po klasama podeljena pšenica, tako da to je to što se od nas traži, najvjerojatnije ćemo i mi morati. Kvalitetniju pšenicu možemo postići sa izborom sorte. Najviše, onda sa pravilnom zaštitom, sa upotrebom 2 đubrenja, odnosno 3, računajući jesenje. I tako uvek postoji, to je da kažem nauka neka koja se uvek usavršava. U žitoprometu u Rumi ove godine biće otkupljeno oko 40.000 tona pšenice i, kako smo mogli čuti od direktora Vlade Ćirića, u tom mlinskom preduzeću radit će se ove godine i prve analize na sadržaj proteina glutena u zrnu. Radit ćemo analizu proteina
glutena, to je brza analiza i pokušat ćemo da tu pšenicu odvojimo onoliko koliko nam mogućnosti budu dozvoljavale i ćemo pokušati za dogodine da spremamo naše poljoprivrednike da shvate ako budu sejali takve vrste sorte da će moći do 10 do 15% da prodaju skuplju robu. A u Bečejskom agrocentrumu već nekoliko godina pšenica se razvrstava i plaća po kvalitetnim grupama. Pošto na državnom nivou nemamo nekih posebnih propisa, ali zahtevnog kupca, znači onog ko plaća dobru pšenicu, svrstavamo pšenicu na osnovu toga, svrstavamo u dve grupe sa pokazateljima proteina i glutena do 12 indeksnih poena, znači 12% proteina se svrstava u nižu kategoriju, a iznad 12 se svrstava u višu kategoriju, a gluten je, donji minimum glutena je 28, a iznad 28 pripada u drugu grupu gde se pšenica smatra kvalitetnijom pšenicom, poboljšivačem i za tu kategoriju pšenice je zahtevni kupac, kvalitetni kupac spreman da plati više. Visoko kvalitetne hlebne pšenice dostižu i do 15% veću cenu na tržištu u odnosu na one sa manje proteina glutena, poznatije kod ratara kao stočne pšenice. Da spomenemo i to da Mađarska najvećim delom proizvodi kvalitetne hlebne sorte pšenice koje imaju prođu na svetskoj pijaci. U mnogim vojvođanskim atarima soja je posle kukuruza najzastupljenija poljoprivredna kultura. Kako navode proizvođači, stručnjaci kao i poznavaoci tržišnih prilika, opredeljenje za uzgoj te leguminoze treba tražiti u činjenici da je isplativija od pšenice, a i potražnja za nemodifikovanom sojom, naročito na evropskom tržištu, sve je veća. Potpisivanjem Dunav soja deklaracije Srbije, kao i drugim zemljama Dunavskog sliva, otvorena mogućnost za veći plasman nemodifikovanih proizvoda od soje na evropsko tržište. To je rezultiralo povećanjem površina pod sojom u zemljama Dunavskog sliva, uključujući i Srbiju. Površine pod sojom su se drastično povećale u samom regionu Dunava. 2012. godine je bilo pod proizvodnjom soje 600.000 hektara. Sada, znači samo 4 godine kasnije, 2015. godine očekujemo žetvu na 900.000 hektara, što je čak za 50% povećanje površina i nekih 90% povećanje prinosa na tim površinama. A prema ocenama i proizvođača i stručnjaka, usevi soje za sada dobro izgledaju i ta kultura obećava rod. U poljoprivrednoj školi u Futogu posejano je oko 20 hektara te leguminoze. U poslednjih 7 dana je u više navrata padalo između 5 i 10 litara kiše, što je u ovom delu, dok sad je trenutno soja cveta, izuzetno značajno za njen dalji porast i očekujemo da će usev biti u dobrom stanju posle ovoga. Trenutno usevi soje se nalaze u dobre fazi, odnosno kada se pogledaju agrotehnički rokovi, kada je bila setva, većina useva se nalazi u fazi punog cvetanja. Kada pogledamo kakve su vremenski uslovi bili do sada, možemo biti zadovoljni sa stanjem useva. Iako do žetve soje ima još mesec i po dana, uvek je prilika da se priča o ceni za budući rod. Očekivanja su da otkupna cena bude najmanje 300 evra po toni, kao i lane, kaže Janko Brnja iz Pivnica. Pa bila je negde oko 300 evra po toni, nešto čak i preko toga, tako da barem bi trebalo da bude i ove godine negde 310-20 evra po toni, da bismo imali dosta para za zasnivanje proizvodnje. Soja će biti otkupljena, za soju smo obezbedili sredstva. Koja će cena biti? Danas bi bilo vrlo neozbiljno od mene da prognoziram i da govorim, jer mnogi faktori će uticati, mada mislim da isključivo na osnovu tržišne cene ćemo se ponašati i plus ono što proizvođači koji organizuju proizvodnju znaju, mi plaćamo i troškove transporta i troškove manipulacije. A kada je reč o prinosima soje, stručnjaci još uvijek ne izlaze sa procenama, jer kako kažu, vegetacija useva još traje. Od visine ukupnog roda na domaćem terenu, kao i u zemljama okruženja, formirat će se i otkupna cena. Da li će ona iznositi 300 evra ili koji evro po toni više, ostaje da se vidi.
Poštovani gledaoci, u nastavku Agromozaika pogledajte kako se kvalitetnim projektima iz sredstava evropskih fondova može finansirati ruralni razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Iskustva Istre. More, maslinjaci, vinogradi, bogatstvo kulturnog nasleđa, gastronomije, ali i raskošni zvuci Mediterana. Sve je to Istra. Hrvatska županija, sa kojom je Vojvodina 2006. godine potpisala sporazum o saradnji, slovi za najaktivniju u susednoj državi na polju projektnog apliciranja za sredstva iz različitih fondova Evropske unije. Istarska iskustva značajan su resurs polaznicima specijalističkog programa stručne prakse upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove koju realizuje Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine i Univerzitet u Novom Sadu. Polaznici tog programa ispunili su stroge kriterijume i prošli zahtevnu selekciju kako bi se obučavali za izradu projekata i realizaciju ideja za koje bi Evropska komisija trebalo da da zeleno svetlo i opredeli financijska sredstva. A na tom polju iskustva Istre su dobar putokaz. Ovo je ulaz u staro zdanje Centra za Evropsku uniju i međunarodnu saradnju Istarske županije, koji je od svog osnivanja do danas iz evropskih fondova uspeo da privuče čak 110 miliona evra. Koliko dugo ste se pripremali za korišćenje strukturnih fondova Evropske unije? Više od 10 godina. U tom kontekstu šta je poruka za nas? Treba započeti proces edukacije vrlo rano, treba mukotrpno raditi na projektima, na manjim projektima i na većim projektima kako bi se školovali za ove velike potencijale koje nam Europska regionalna politika nudi kroz instrumente kao što su strukturni fondovi i investicijski fondovi. Da bi se sredstva iz fondova učinila dostupnima, potrebno je pre svega prepoznati potencijale koji mogu biti instrument regionalnog razvoja. Istarska je politika odavno prepoznala potencijale unutrašnjosti Istre, ruralnog prostora u Istri i te je potencijale danas iskoristila na način što je htjela pokazati da unutrašnjost i ruralna Istra imaju odlične poljoprivredne, prehrambene proizvode, što naši tipični proizvodi tradicijski mogu isto tako pridonijeti prezentaciji i promociji Istre i istarskog teritorija u Europi i šire. Stoga se jako puno inicijativa od strane županije, Upravnog odjela za poljoprivredu i Agencije za ruralni razvoj fokusiralo upravo na promociji tipičnih proizvoda, na zaštiti bioraznolikosti istarskog područja, na zaštiti autohtonih vrsta Istarske županije i na zaštiti proizvoda kao što su vino, maslinovo ulje, sirevi, meso i slično. A zanimalo nas je i kako su poljoprivredni proizvođači reagovali na nove mogućnosti i sa kakvim predubeđenjem su prihvatili evropski koncept. Mislim da straha nije bilo od strane naših poljoprivrednika i od strane naših manjih poljoprivrednih gospodarstava. Poteškoća da, straha ne, zato što smo na kraju su i naš privatni sektor u tom području isto tako iskoristilo fondove. Koliko su pojedini projekti održivi na dugoročnom planu? Uverili smo se u Agenciji za ruralni razvoj Istre, gde je polaznicima stručne prakse iz Vojvodine predočen koncept projekta koji se odnosi na očuvanje autohtone rase istarskog goveda čuvenog boškarina, koji je od nekada ugrožene vrste postao ekonomski isplativ vid stočarske proizvodnje. Naš seljak ima razloga zašto istarsko govedo uzgajati za usporedbu sa klasičnim tovnim pasminama koje su danas preplavile tržište. Naime, istarsko govedo je pasmina koja je malih proizvodnih karakteristika i u mesu i u mlijeku, međutim, kroz nekakvu nadodanu vrijednost i kvalitetu mesa koja je neosporna, koja nastaje na istarskim pašnjacima i specifičnu prehranu koja je praktički i zaštićena uzgojnim programom istarskog goveda, dobivamo meso vrhunskih kvaliteta, vrlo neobičnih okusa i mirisa, praktički meso ekološkog organskog uzgoja gdje su ugostitelji Istre, da li su to hotelijeri ili restorateri, prepoznali te kvalitete i uvrstili ih u svoje gastronomske karte.
Koliko proizvođača ovdje proizvode istarsko govedo? Istarski uzgajivači udruženi su u udrugu Savezu uzgajivača istarskog goveda. Njih je otprilike 110 i oni su zajedno sa AZRIjem, sa Agencijom za ruralni razvoj Istre, u vlasništvu danas oko 1600 grla istarskih goveda. Za razliku od samo 5-6 godina unatrag kad je u Istri živjelo 450 grla istarskih goveda, a ako se vratimo u rane 90. onda je u Istri živjelo 108 grla istarskih goveda. Evropska unija opredelila se da podrži očuvanje ugroženih autohtonih rasa, pod uslovom da njihovo gajenje ima svoju ekonomsku valorizaciju i da uključuje što više aktera koji od takve proizvodnje mogu imati koristi. Sve ugrožene pasmine na bilo koji način Europa pokušava zaštititi, tako i istarsko govedo, i ne samo istarsko govedo, AZRI radi zaštitu i istarskog magarca, istarske ovce i istarske koze i nekakvih drugih poljoprivrednih sorti. Interesantno je iz dva razloga. Prvo, zato što moramo zaštititi in vivo istarsko govedo i ostale ugrožene pasmine. Drugi razlog je zbog mobilnosti učenika i profesora koji su pomogli, ugostiteljskih škola iz Istre koji su jako puno doprinijeli i pomogli gastronomskoj valorizaciji mesa istarskog goveda, i kroz tu mobilnost profesora i učenika u suradnji sa drugim susjednim državama u biti dobivamo jednu novu vrijednost i za naše proizvode, ali i edukaciju za naše učenike i profesore, učenike pogotovo koji će sutra postati vrsni kuhari i takva mesa i te proizvode prezentirati u svojim restoranima ili hotelima. Naš sagovornik ističe da Agencija za ruralni razvoj Istre može biti pouzdan partner Vojvodine na projektima koji bi se kod nas realizovali, jer bi na taj način greške koje su zbog složenosti mehanizma, izrade i realizacije projekata bile izbegnute. Na Istru sigurno možete računati, na naša znanja možete računati. Transgranični projekti su otvoreni, prema tome problema za nas nema, vjerujem ni za vas. Ono što su na putu do evropskog novca za Istru bile italijanske regije Friuli, Venecija, Giulije i Veneto, za Vojvodinu može biti Istra, poručila je zamjenica istarskog župana Viviana Benussi. Ja sam duboko uvjerena da od našeg iskustva i vi možete puno toga korisnoga naučiti. Mi smo spremni isto na tom planu surađivati jer smo svjesni da mi bez pomoći regija sa iskustvom sigurno ne bismo bili tako uspješni. Upravo ovaj sektor poljoprivreda, evo danas Istarska županija je regija koja se može dičiti vrlo kvalitetnim proizvodima, pogotovo koji su nastali zahvaljujući i sredstvima i know-how i znanju koje smo polučili iz europskih fondova, pogotovo ja bih posebno istakla u vinarstvu, isto tako i u maslinarstvu i ne samo općenito u poljoprivredi. Istra bilježi veliki napredak zahvaljujući upravo europskim projektima. U Vojvođanskom fondu Evropski poslovi transfer istarskih iskustava smatraju dragocenim, jer kako ističe direktor tog fonda Siniša Lazić, partnerstvo na projektima je strateški važno. A i Vojvodina i Istra u tom smislu imaju ideje koje mogu predstavljati važan generator regionalnog razvoja. Mislim da sve ono što smo čuli ovde je bogato iskustvo pre svega za ljude koji pohađaju kurs u okviru, koji realizujemo u okviru sa Novosadskim univerzitetom i koji se zove u fondovima do regionalnog razvoja. Mislim da je to jedna velika prilika gde su oni vidjeli da su takvi programi mogući, da su vidjeli da su dugovečni i da Evropska unija praktično i pridruživanje Evropske unije je jedan proces koji se ne završava ni onog momenta kada ste postali član, nego on traje. I traje i vidimo kako oni pokušavaju da izađu na kraj i sa problemima depopulacije i sa problemima područja u kojima je nešto veće mogućnost, kao što je priobalje, more, gde se ljudi lakše dolaze do posla, kako u kontinentalnom delu Istre žele da održe razvoj, da zadrže stanovništvo, da obogate neke prostore koje imaju, da im daju neku ulogu i da na takav način se negde iznesu sa i ekonomskim problemima, a i sa problemima koji prate društvo koje je postalo člana Evropske unije, znači slobodnim protokom radne snage, odlaskom ljudi na druga mesta i tako dalje i tako dalje. Mislim da je sve u svemu dobro, mislim da ćemo iza ovoga izaći kao fond pored ove realizacije programa gde će eventualno neke lokalne samouprave naći
naći neki partnerijat i neku ideju da apliciraju za neke sredstva iz EU fondova, pošto tu ima mnogo polaznika, nevladin sektor koji je takođe uključen u taj program, a mislim da ćemo mi kao fond sa partnerima iz Istre sigurno u narednom periodu iskreirati neki od programa s kojima ćemo aplicirati za neke sredstva iz predpristupne pomoći, a oni nam žele biti partneri. Sigurno da su oni u ovom procesu jači akter u procesu pridruživanja, ali negde naslanjamo se već dugo jedni na druge, imamo dobre odnose, postoji dobra hemija između Istarske županije i autonomne pokrajine Vojvodine i siguran sam da ćemo imati i neki konkretni rezultat koji će se ogledati u realizaciji, da li će to biti neki projekat u oblasti kulture, da li ono što za nas jeste interesantno, to je ruralni razvoj. Videli smo ovde danas kako su oni negde nadogradili svoj proces ruralnog razvoja sa jednom agencijom za ruralni razvoj koja u jednom ruralnom području radi fantastične stvari i praktično pretvara nešto u moguće što je pre nekoliko godina samo bilo nemoguće. Mi smo mogli da vidimo danas ovde različite iskustva dobre prakse, ali videli smo i neke stvari koje su bile njima, da kažem, izazov ili prepreka. To je nešto što kod nas dolazi, pogotovo što se tiče programa ruralnog razvoja, programa kulture, programa razvoja inovativnosti malih i srednjih preduzeća i dobro je imati dobrog savjetnika i dobrog partnera koji će reći koje su bile greške. Mi kroz ovaj program upravljanja regionalnim razvojem, kroz EU fondove zapravo želimo da podignemo kapacitete autonomne pokrajine Vojvodine i cele naše zemlje kada su u pitanju evropski fondovi. Želimo da taj tsunami koji dolazi od različitih EU fondova u narednim godinama želimo da ih iskoristimo u što boljem mogućem svetlu. Profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici Saša Bošnjak, kao ekspert za izradu i implementaciju projekata, smatra da su svi poduhvati finansirani novcem iz evropskih fondova, koje je sa svojim partnerima realizovala Istarska županija, potpuno primenjivi i na našim prostorima. Ništa nas sprečava da kada dođe IPARD kao program sledeće godine, da po istom modelu, istom principu mi napravimo centre za ruralni razvoj u našoj pokrajini, da praktično preslikamo iskustva koje smo ovde videli. Obzirom da je Vojvodina dominantna poljoprivredna regija, dominantno je ruralni razvoj taj koji može da bude motor razvoja naše pokrajine. Iskustvo koje smo danas videli ovde od zaštite autohtonih sorti preko prerade tih autohtonih sorti u proizvode, na pravi način korišćenje fondova i programa koji je Evropska unija u stvari pokazuju da ruralni razvoj je jedan od sigurno strateških pravaca razvoja privrede u Vojvodini. Da li imamo kapacitet za to, kakvi su nam potencijali i kako ste zadovoljni sa ovom grupom? Pa ova grupa je zaista jedna vanredna grupa, pre svega činjenica da je odabrana grupa od 150 prijavljenih kandidata, smo odbili 30, govori o tome koliko je bilo interesovanje za ovakav program, koliko je nama koji smo birali kandidate bilo zaista teško da beremo i da napravimo kriterijume koji će biti adekvatni, koji će podići kapacitete i uopšte mogućnost Vojvodine u pristupu evropskim fondovima. A upravo brojke koje smo videli u Istri danas, juče, prekjuče, govore da je kritična masa neophodna za pravi pristup evropskim projektima 60. Znači, nama je potrebno dve ovakve grupe da podignemo kapacitete Vojvodine za početak i da počnemo ozbiljno pristupamo evropskim fondovima i projektima i da pripremimo naše institucije da mogu barem 2 do 3 projekta godišnje da apliciraju, od toga 1 do 2 da dobiju. Polaznici višemesečnog specijalističkog programa upravljanja regionalnim razvojem kroz EU fondove, koji su već stručnjaci za projekte kako u pokrajinskim sekretarijatima, tako i lokalnim samoupravama, na univerzitetu i u nevladinim organizacijama, interaktivno su ispratili istarska iskustva, koja su im, kako kažu, bila i zanimljiva i inspirativna. O jednom od njih popričali smo sa Marinom Vukelić iz civilnog sektora. Ona smatra da bi se za ekonomsko osnaživanje seoskih sredina i kod nas mogao primeniti projekat koji je zaživeo u Istri. Suština projekta je ta da je on samoodrživ i da je u stvari cijelo mesto pretvoreno u hotel. Dakle, reč je o jednom malom mestu koje se zove Završje i koje ima svega 30 stanovnika. To mesto bilo je suočeno sa problemom ekonomske nerazvijenosti i oni su tim projektom uspeli da podstaknu ekonomski razvoj. Da kažem da je to ruralna sredina. I uspeli su da podstaknu ekonomski razvoj i uspeli su takođe da zaštite svoju istorijsko-kulturnu baštinu. I ono što je meni vrlo interesantno je to što taj koncept bi takođe mogao da se primeni i kod nas u Vojvodini, zato što postoji jako veliki broj sela koja su nerazvijena, koja predstavljaju veliki
neiskorišćeni potencijal. A na kraju ovog reporterskog zapisa nekoliko reči i o istarskoj poljoprivredi, koja je još od najstarijih vremena bila važna privredna grana tog područja. Prvi agrarni zakoni u Istri doneti su još u 7. veku, a najzastupljenije poljoprivredne kulture toga vremena bile su žitarice, masline, a posebno vinova loza Malvazija. Vino od te loze i danas je jedan od najcenjenijih autohtonih istarskih poljoprivrednih proizvoda. Kada je u pitanju stočarstvo, zahvaljujući projektu Istarske agencije za ruralni razvoj, koji je podržala Evropska unija, posljednjih godina renesansu doživljava uzgoj autohtone rase istarskog goveda boškarina. A o tome više detalja donosimo u emisiji Brazde za 7 dana. Vi gledate Agromozaik. U nastavku emisije vašoj pažnji preporučujemo i sljedeće priče. Koje će sve odredbe u važećem zakonu o poljoprivrednom zemljištu biti izmenjene? Hoće li to više ići na ruku domaćim paorima ili strancima, ratarima ili stočarima, još uvek je nepoznanica. U Vojvodini je sve manje pašnjaka i seoskih utrina gde stočari napasaju svoja stada, ali je isto tako sve manje pravih proizvođača mleka. Ostali su oni najuporniji ili oni koje samo ljubav prema tom poslu drži. Farma Savin danas ima 43 grla Holštajn i simentalske rase, od čega su 26 muzne krave. Zbog nesigurnosti oko otkupa, naš domaćin Petar Savin kaže da je odustao od tova junadi, a ni mlečno govedarstvo, prema njegovim rečima, ne živi svoje najsrećnije dane. Ovo nije prskano nikad, prskano je dok je bio ovako mali rasađen, čisto radi toga što smo ga preneli ovde. Mala zaštita i to zaštita od plamenjači i šta ja znam čega. U Brazdi Nikola Jovanović, sada vremešni poljoprivrednik, je od malih nogu. Iako paorski posao nije lak jer ima mnogo rada, Nikola kaže da nikada nije zažalio niti pomišljao da se bavi drugom delatnošću. Promenite ulje na vreme. Greenway je pravo rešenje. Braća Tomić. Alo majko, evo ovdje sam ti sve završio u vezi banje i smeštaja i svih vrsta terapija i korištenja termalnog bazena. Tako da sam siguran da ćeš uživati ovdje. Važi, čao. Zdravlje kako zaslužujete. Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica u srcu prirode. Tokom vegetacije ratarskih useva neophodna su 2 tretmana Ekobusterom 2 i to u Split aplikaciji, kaže Sava Uzelac, regionalni menadžer Ekopatenta. U varijanti kad se EcoBooster 2 primenjuje sa herbicidima, naglašavamo tu dvostruku ulogu EcoBoostera 2, znači s jedne strane da ublaži fitostres koji neminovno nastaje zbog delovanja hemije, a s druge strane da se i nahrani biljka i naravno poboljša njena kondicija. Sava Markov iz Srpske Crnje na oko 100 hektara ima pšenicu, suncokret i kukuruz koji je dominantno zastupljen usev. Kukuruz je rađen insekticidom i tretiran je EcoBoosterom jedinicom, seme tretirano. Zatim, znači, prskan je u 5. listu, znači od 5. do 6. lista prskan hibridom monsunom, također ubačeno EcoBooster 2 od koncentraciji litra po hektaru. Razlika između biljaka koje su tretirane EcoBoosterom i koje nisu uočljiva je golim okom, ali i pored vizualnog dela, EcoBooster 1 i 2 pozitivno utiču i na kvalitet roda, ali i zdravlje same biljke. Konkretno, u ovom slučaju nije rađen ni tretman jedinicom, ni tretman EcoBoosterom 2, dok je na ovoj biljci upravo odrađeno ono celokupan program što mi preporučujemo kad je u pitanju EcoBooster. Savi Markovu u narednom periodu predstoji još kultiviranje kukuruza i na kraju još jedan tretman EcoBoosterom 2. On ističe da je prezadovoljan efektima dosadašnjih tretmana. Sa efektima zadovoljan sam EcoBoosterima, da što se tačno vidi, znači boja, kompletno, znači vegetacija produžena, listna masa je veća i normalno je s tim većim prinos. Ne mogu da kažem tačno, ali kreće se, zavisi od godine, od 5 do 10% će prinos kreće veći.
Koje će sve odredbe u važećem zakonu o poljoprivrednom zemljištu biti izmenjene? Hoće li to više ići na ruku domaćim paorima ili strancima, ratarima ili stočarima, još uvek je nepoznanica. Kako god, trenutno se o mogućim novinama u zakonskom tekstu intenzivno raspravlja i u redovima ratara, ali i stočara. Proizvođači mleka smatraju da bi trebali da imaju prioritet u zakupu državnih oranica i to na duži rok, kao i kod potencijalne prodaje državne zemlje. Mi smo se deklarisali da je minimum 30 godina, znači ono što je nama neophodno da bi imali stabilnost u proizvodnji. Ono što mi sigurno znamo da nije postojao ovaj zakon koji je još uvek na snazi, proizvodnja mleka definitivno ne bi bilo u Srbiji. Znači da nije bilo tog zakona i to malo prava prečeg, mi jednostavno ne bi opstali i postojali, to je sigurno, što se i sad evo dokazuje i pokazuje. Tako da nama taj zakon je neophodan je da dozvoli pre svega proizvođačima mleka da mogu stvarno pod povoljnim uslovima da dođu do zakupa te zemlje. Ono što mi tražimo jeste da cena bude po klasama identična, a ne da je svaka opština proizvoljno određuje i da je zapravo napravljen sistem takav da vi nikad ne možete čak imati ni istu cenu, nego ona može biti samo svaki put viša. Tako da je to nepovoljno za same stočare, jer vi dobijete nešto po pravu prečeg gde treba hektar da platite 600 evra. Vi to ne možete, ne mi, ne može niko. Tako da je to jako bitna stvar. Mimo perioda, da kažem, roka trajanja, mi smo tu čak dali svoje predloge za podzakonska akta i normalno ukoliko država bude odvojila deo zemlje da se ustupi na prodaju farmerima, da farmeri imaju takođe pravo preče kupovine. Bitno je na duži period da bi mi ulagali mnogo više u tu zemlju. Imamo stajsko đubrivo koji su jako veliki troškovi iznošenja i ako radim tu zemlju na godinu dana, meni se ne isplati da ulažem u nju, jer ne znam ko će u sledećem licitaciji zakupu dobiti. A veoma je bitno da ostane to državno zemljište, jer nama se ne isplati od ratara da kupujemo, mnogo povećava još troškove proizvodnje i mi sejemo ono što nama treba za naše farme, tako da znamo kad treba da skidamo. Ne možete vi s nekim da se dogovorite da vam posle u vaše ime nešto i onda da se natežete s njim da li možete ući da to skinete ili ne. Taj zakup zemlje jako će dosta doprineti stabilnosti. Ako to što pričaju da će dati zemlju na 30 godina, tu može proizvodnja dosta da se unapredi, može sistemi za navodnjavanje, lucerka, može kao višegodišnji zasad na tim parcelama, to bi nama mnogo značilo. To su sve neke stvari koje mogu da pomognu i da dosta ljudi ostane u proizvodnji, ali ako se ovako bude nastavilo, ne verujem, mislim da mogu slobodno kažem 50% proizvodnje će se pogasiti u Srbiji. A hoće li se navedeni zahtevi i ostvariti, odnosno biti ugrađeni kroz određene odredbe u novi zakon o poljoprivrednom zemljištu? Farmeri ne gledaju sa previše optimizma jer, kako kažu, sagledavajući efekte državnih mera usmerenih na spas mlečnog govedarstva, nisu postignuti očekivani rezultati. Sve u svemu, dodaju farmeri, na vladi je da izradi kvalitetan zakon i njime i formalno potvrdi da joj je prioritet razvoj stočarstva i proizvodnje mleka u Srbiji, što je u javnosti više puta rečeno. U Vojvodini je sve manje pašnjaka i seoskih utrina gde stočari napasaju svoje stada, ali je isto tako sve manje pravih proizvođača mleka. Ostali su oni najuporniji ili oni koje samo ljubav prema tom poslu drži. Iako dete intelektualaca Dragan Anušić iz Žablja zbog ljubavi prema životinjama odlučio se za farmerski posao i za tu vrstu tradicionalnog stočarstva koje ima svoje prednosti. Štedimo, računajte da izađu krave krajem aprila ili sredinom aprila, a dolaze u novembru mesecu. Sad bukvalno znači one od aprila do novembra sa senom, sa detelinom i sa tom letinom, da kažem, koja se vuče leti za zimu, nemaju niš, mi ne dajemo to uopšte u toku leta. Naravno, kukuruz dajemo, soju dajemo, stočno brašno dajemo, pošto to ne prestajem zbog mleka, muzu se krave i dobijaju zob, dobijaju obrok. Ali sve što leti dovučemo kući od letine, to nam ostaje za zimu i tu je ušteda. Krave kao krave su ovde jako dobre, zdrave, prvenstveno. Druga stvar, kad počnemo od toga da su krave na zemlji, na travi, to je njihova prirodna sredina, one moraju biti dobre. A druga stvar, da vam kažem, te krave jako dugo pasu,
da rano izađu, znači većina krava na ovoj parceli izlazi već u martu čim vreme dozvoli. Izlazi u martu i pase do snegova, recimo, dok može. Znači na njivi se i teli, ovde na pašnjak. Na paši se i teli, da, i zato vam kaže, zato je zdravo. To što se oteli na paši, to mora biti dobro. To je kao divljač. To što ostane, ostalo je, nema tu šta, što ne ostane, to nije dobro, nije valjalo. Žabalj je opština koja raspolaže sa oko 300 hektara pašnjaka, za koju stočari ne plaćaju popašu, ali plaćaju korišćenje senokosa po 2000 dinara po hektaru. Tu su i troškovi za čobana od 10 evra po grlu mesečno i nešto veći troškovi za gorivo, ali s obzirom da je cena mleka 30 dinara za litar bez premije, sa stalnom mukom i gimnastikom, naš domaćin se u to uklapa. Sad da vam ja kažem, moje iskustvo od 2007-2008. godine kada je litra mleka bila 30 dinara, a evro bio 78. Sad je evro 120 dinara, a litra mleka je 30 dinara. Znači, u ovoj državi ja mislim da poljoprivrednik, seljak, stočar drži tipično proizvođač mleka, drži socijalni mir. Promenila se cena nafte je sad 150 dinara u prodaji, znači 5 litara mleka treba za 1 litar nafte. Vi znate koliko treba sad za jednu kravu doneti hrane, doneti sena, doneti deteline, kositi, grabiti, vući, kukuruze uraditi, parati, prskati, šta ti ja već sve znam. Jako puno ide nafte, jako puno se troši svega, a naš proizvod koji mi proizvedemo i koji nije vrednovan na taj način. Ja nemam ništa protiv, ali trebala bi država da se pozabavi time jako. Opet znam, u Nemačkoj je pre 3 godine bio problem, nisu izašli sa cenom mleka za 3 godine. Ljudi nisu znali koliko će mleko da košta za 3 godine i digla se buna, protesti, šta ti ja znam, jer nisu hteli da rade, ne znaju šta će se prosto desiti za 3 godine. Ovde kod nas, bojim se da mi ne znamo prekstra šta će biti, a ne za 3 godine. I upravo je ta nestabilnost i nesigurnost razlog što se Dragan odlučio za ekstenzivno stočarenje. Svestan da mora da uđe u sistem, ipak grla još nije umatičio i ne usuđuje se da uloži ni u savremeno izmuzište ili da obnovi mehanizaciju. Za sada niška mlekara redovno plaća otkup mleka, ali ni zato nije siguran, jer je šabačka mlekara u ovom kraju ostavila pustoš. Naime, farmerima je ostala dužna više milionske sume za preuzeto mleko. Prelevmane na uvezeno mleko pozdravlja, ali su te mere nedovoljne. On sam teško će odustati od posla koji voli i koji je sam izabrao. Ali ako se to desi, sigurno se više neće vratiti proizvodnji mleka, poslu koji je svuda isplativiji i bolje vrednovan. Farma Savin danas ima 43 grla Holštajn i simentalske rase, od čega su 26 muzne krave. Zbog nesigurnosti oko otkupa, naš domaćin Petar Savin kaže da je odustao od tova junadi, a ni mlečno govedarstvo, prema njegovim rečima, ne živi svoje najsrećnije dane. I mlek mi otkupljuje stalno, sad su nam skinuli 2,5 dinara, još nije stigao mi obračun ovaj najnoviji, inače zadnja isplata je bila 40 dinara, 40 i 30 para plus premija. A koja je to cena koja je za vas rentabilna? Pa to bi bila neka cena, samo što mi sad nemamo više sigurnost. Sad su nas uhvatili tu, zakačili se somatske ćelije i sad oni tu svaka kontrola, strepimo da li će sutra doći kamion da uzima mleko ili neće. U poslove na farmi uključeni su svi članovi porodice Savin, a Petar kaže da pored napornog rada, bavljenje ovim sektorom agrara podrazumeva i velike troškove i dodaje da bi podsticaji države mlečnom govedarstvu morali biti veći. Evo, mi smo sad, pre 2 dana sam dobio prvi kvartal premiju za mleko, inače do sad nismo dinara dobili. Ovo sad što imamo, pošto su moje matičene krave, sve su u kontroli i ovi ti 25.000 koje nam država obećava, pomerili su nam rok sad najnovije, tek tamo do septembra ćemo podnositi, znači da li ćemo krajem godine dobiti ili će to preći u sljedeću godinu isplata. Obustava otkupa i cenovna nekonkurentnost u uvoznom mleku problem je većine farmera, zbog čega se nameće potreba za uvođenje prelevmana na uvoz mleka u prahu, smatra Savin, jer je taksama na uvoz sirovog mleka iz zemalja Evropske unije samo delimično ublažena kriza u mlečnom sektoru. Time se nameće zaključak da samo uz veću pomoć države domaće govedarstvo ima budućnost. Svi mi radimo u poljoprivredi.
Jer nema, ako ne radimo svi, nema proizvodnje. Znači moramo svi, i deda, i baba, i žena, i sinovi. Svi moramo da radimo. Ne može. Ako jedan sam radi, onda je propast. Ovako počinje priču Mikloš Pap iz fruškogorskog sela Dobrodol. U mestu ima svega 30 kuća, od kojih se skoro svako domaćinstvo bavi poljoprivredom. Naš domaćin opredelio se za poljoprivredu pošto je ostao bez posla. Kako kaže, i sada svaštari. Bavi se tovom junadi i svinja, gajio i voće, a posvetio se uzgoju paradajza u plasteniku. To mu je trenutno najisplativije. Iako je cena niska, proizvedene količine su uvek velike, a kvalitet ne izostaje. Ovo nije prskano nikad, prskano je dok je bio ovako mali rasađen, čisto radi toga što smo ga preneli ovde. Mala zaštita i to zaštita od plamenjači i šta ja znam čega. Znači sve stoji ovako kako vidite, nema prskanja, nema nikakve zaštite, sve, ni kiša mu ne može ništa, tako da nema ni zaštite toga. U kvalitet paradajza smo se uverili i sami. Svoje proizvode ova porodica prodaje na pijacama. Odlaze u Inđiju, Novu Pazovu i Batajnicu, ali zbog uvoza nemaju veliku zaradu. Ima puno piljara, što su svaki dan tamo. Znači on svaki dan proda ovaj paradajz. Iz uvoza, zimi. Hoću da kažem, taj potrošač, kad hoće da kupi paradajz, neće on mene čekati da ja dođem u subotu, kad je pijačni dan. On će sići sa sprata ponedeljkom, utorkom, kupit će pola kila paradajza, ima ga toku cele godine. Zato što ima tog uvoza, svega. Dok moj stigne sa njive, ne treba nikom. I najstariji član porodice Pap bavi se poljoprivredom. Vinograd je posadio davne 74. godine. Od toga nema zaradu, služi mu samo za potrebe porodice. Iako i sada ima puno posla, rado se seća boljih vremena. Ja sam sam radio, podizao porodice, i sina, i ćerku, i sve sam školovo redu, išao je u Rumu, išao u Irig, ona u Rumu imam ćerku u Marodiku. I stigao sam sve i živio sam na Vičkoj nogi, išao sam u Varkanj da se kupam, išao sam u Đuli. Kad je bilo vreme tome, išao sam, a sad ne mogu da odem ni u Rumu, ni u kafanu, ni jedan sladoled da pojedem. Za najmlađe članove porodice kažu da ih imanje čeka, ali da nisu sigurni da bi želeli da tu i ostanu, jer se svi slažu u jednom, a to je da se od poljoprivrede sve teže živi. U Brazdi Nikola Jovanović, sada vremešni poljoprivrednik, je od malih nogu. Iako paorski posao nije lak jer ima mnogo rada, Nikola kaže da nikada nije zažalio niti pomišljao da se bavi drugom delatnošću. Ne spori ni to i da je dinar zarađen u poljoprivredi možda i najteže stečen novac u poređenju sa drugim poslovima. Kako god, naš domaćin zadovoljan je životom na selu i potvrđuje da se od poljoprivrede može živeti ukoliko se radi planski, ali i štedi. Može. Samo mora se radi i da se vodi računa o radu i o sistemu potrošnja, da se ne potroši više nešto. Moramo da radimo, moramo da mislimo, čak noću, nemoj da kad legnemo da spavamo celu noć, nego da se probudimo pa mislimo planove. Prvo mislim da li idem na onu njivu sa radnicima, daleko me, možda je bolje na ovu da iskoristim radnike da bi više uradili. Mora da se štedi, da se čuva, jer sve ono lepo što ima u prodavanju da se kupi, a ja te novce ne da potrošim tamo, nego gledam da dam u poljoprivredu. Znači, ona je mlad, sad pitam na odnosu mladi, ja sam ove prošao i sad imam te penzije, to je jako velika. To je 10.000 jedno, a nas dvoje imamo 20, pa to je veliko seljaka. Jer seljak mora da ima zemlju, ne može seljak da bude sa hektar zemlje, to nije seljak, a nije radnik. Neće da ustaje da bude radnik, a sa hektar staće. Nego znači, bori se da imaš zemlju i ako ne možeš da je radiš ti, daćeš u zakup, pa ćeš imati da živiš, ne možeš tražiti od države socijalnu pomoć. To mladi kaže, da mi daju, a da ne radim. Pa kako? Ne može niko da ti da dok ne radiš. Ja sam rekao, kosio dok sam bio mlad, jutro deteli. U debelom džemperu, vuneno, nije mi vrućina. Jer seljaku ne sme da bude vrućina na svojoj njivi. Sad kad radi, ja pitam sve o seljacima, više da to je sve, to je o selu. Sad ovi mladi, da mi da otac, da mi da deda ili baba od penzije, a on ima 30 godina. Pa ti vode državu, a on ne zna ni gdje je njiva.
imaju mi roditelji, ti mladi, imaju traktore, ne znam ni to čak ide u brazdu. Osim svakodnevnih obaveza u domaćinstvu, Nikolina supruga Radmila učestvuje u svim poslovima na poljoprivrednom gazdinstvu. Radite baštu, držite stoku? Da. Svinje, ovce i živinu. Ranije smo imali kravu, pa smo prodali, pa tako situacija je bila da nema otkupa mlijeka. I mi smo omatorili. Ja sam 46. godište, on je 42. Nismo više za neki, šta ja znam. Kažete niste za neki veći rad, ali vaš suprug kaže da vi njega dobro pratite u kopanju. Pratim ga u svemu, u svakom radu. Šta god da radimo zajedno. A upravo zato što su godinama sve poslove u poljoprivredi radili zajedno, planirali i dogovarali se o svemu, Jovanovići su i uspeli da obezbede egzistenciju na svom salašu, ali i pronađu sebe u životu na selu. Rekli bismo svetao primjer koji bi mladi trebalo da slede. Poštovani gledaoci, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Agromozaika. Sljedeće nedelje u ovo isto vreme pogledajte brazde. Emisija vam je naravno dostupna i u opciji odloženo gledanje na web stranici RTV-a i u repriznim terminima. Hvala vam na pažnji i svako dobro.